kwasi anyame na yaso obi o wa mene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so ajo owensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Malam Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawo TV na yenyamre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Malam hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe right samade hye yemma mo adwo ena anwumre na yensan ema mo akwaba ejumadi ebena da bia yede ebrewo edi free Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na kache yato din ewiase ene sunsumu nsam jumadi no ene na anwumre so awade adom alada roma wode adom ye ya betena se benyamre na yedi enkomo ebe na otweme nsane de na ye bo repeat nko a nyina no ene se akomten konkon a onyankopon ehye na yenuanom ana se muslimi ewo se afibia no yede enna adi asasi ho bom paye ya konchene na isugu twedi ampon so se omoye na se nkwanhie bi na ma na bi mpo na eba onyimfiri yeso na onam so enfami bi apon ahodo mfamaye no ehyasie alada roma enche ebi ewie ne ebi ewie china na yawada yatimi nyina kan bom akase aseda enko emfama ala elunti ena na yebo repeat na hu malam no na enei odeda roma yewie no na wo se papa ba fie ha na ye din komo yie eti niam ase pa enti ene ya tena ase enti nyamre na ye din komo na komodie no ye din komo no be se numbers a eye Malam Muhammad Spiritual Herbal Center na na so eye ode ye adwuma no ade a egu screen no eso ejuwetimi afre ye din komo no ano na malam ene wo edin komo na tira kwan okowati bie eskafo amantem me kache oda bia se yayi malam fo mu ye fake asofo a mu ye fake akonfo mu ye fake nyame adawroma yayi omo de omo free radio ene tv kasafoni ahodo no aso aka wo mu a onyame namom so bepade abo oman Ghana and until 27 years ene alada roma yeru 28 years mu Malam Muhammad Spiritual Herbal Center okobo na kachi okowati bie eye adwuma alada roma mfie donu nwotwe ayekomu no wo hawo ne amane bia no emaye malam sha se Kumawo TV ebro bosome miensa enye ba ko pempo ene wo fro Kumawo TV Atenga Junction ahodwo abeka se papa na amode ba ha se no sabi wo bu ya faso we eche no kudi ode ye adwuma ono aso ewo radio station a ewo Kowati bi ntie kasa live Kumawo TV yemma yenuanom a monso mu tie yen ewo Unity 87.7 FM ewo Kowati bi enso no emu nyina so majo na anwumre na yana masesem gusu a mu tie Unity FM na ye studio no wu tie radio dia wu hu ye studio no nemom wu nya da age ko Facebook a be hu ye studio no new studio kura ya yere foforo fra enya agro ma menka se oba Eastern Regional radio station and studio ejina so pa Unity FM yana adwuma fo bedi fo ase se nyame amom nim dia omo ede yesterday ntie di nkomo no ano wade nche no de beba na opese o friends so a obefra homano a malam numbers egu screen ase no na afi wo sembusebu asembika watumi akanye bewie bebia homana tum ama so watumi afro wade nche ba na nei asamba ko malam aka me no still no ano me batra kura na medwene ho a na ensi ene se yankomodi no bepie mu se ebu awo namwa na ntentan akyekyerew ntentan pa da fu ani ase afu ani achi bu abenso afa na mo ayeboto ka ka se twem ntentan ne nka no malam se ya tena so de mabɔ ho mpaye na Jesus break it yakɔ ho akwankyerɛ ya malam fo bi so akonfo bi so ade nyina no eye kwa ntentan na kwa se ba wo so a eye nhira enya fi de mfiri ha asa no nkɔ ba pa minute dunum no
na ye din komo ama won so ahu sade enema esitemi din ede nana adumako se Mike Malam Muhammad atena se mama na kwaba baba kwaba ya nuya ada no bi ka kire me se oba bi life a che ntina opeso wo frɛ kra wontimi mfrɛ na on so on che na adwen minim se bibia bɔkɔ bibia ayabɔkɔ ene dem paibo no me se special fi se akabe dakro na da bia me ka se sabe lola fa o di frinka ya ba kuma san enwa lola fa different ba kuma san so we know we wo fa ka ko ko twa ticket so ba kuma sia the same fair na antende fairum what they fairum baba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amen because bibi ni ho obeya otu fo nyankopon san yede elim ti bibi a obeye bia no o se yasi yansa kokromoti ho ommoko nti bibi a obeye bia wo so hu ne se otu fo nyankopon na bibia ni ho ayeye di hinta no bibia obeye bia na jo mani di indikai we dia minika mu abaso se ebire bi ubeka asem bi wa ha na wo kan na ma kwa ma mo na agra da din na wo kan na me ma kwan wan kwa na mbe so bebo but na wo kan na yakosi se nkrofo bi nam kwan boni bi so twa nkrofo wo Ghana ha ke kan ya kan se obi a okosi gagare no eye ntro enche be 2 weeks ni eneja omo mo yesa nyina se nyame afre wo mo se ntro na no mo dibu nkrofo ntie se o magyae obu ni ya mamo ni adwuma na wo se tufo so se nkrofo a omo eye stars a omo di sa nkrofo na chi no omo anyaye a ebegu kuma wood movie na be san so kra no aha sa nkrofo no mo daache eno so me se eze dia obu ni minu abiga quiz me se wakakobie ono so akoye sofoketwa dia se nyame afre sofopani dia na ze so koye sofoketwa ayaza menia na wote ye da ketwa bi wonte ho ketwa bi wote ye no woni je ye dabe o se ya wa asamu bi wo ho a dabe ana maka se ye ayen dwene de eba yanim no anya de we de twem ne mani twem de twem no o se de mo na de no ni nko ya ka no de aka na ya bo ho ban ana wo de mo na ko de ne bi ma ya ye mfa bi nka ho okay antisisi ano fanase mo na ko de bi ma ye ana ye mfa bi nka ho tisisi ano mo Christopher na wo se mo ni da ho fa se nyame frɛ na o frɛ no ya kronkron ana ano okay ana de me ka na me bo ana nyame de o si ye mu atan me mu atan na obu atan me de enye ana me ka tra o se enye nti biribia me ka se instant money double money pocket no dry fa sika beji sika sen me na me se no biribia no me se eyantro ana o be ko lotto number ne na lotto number nti sabe do o ma lotto number no so no ni me se number we o twa obedi a nti wo se ma ko de be ma wo se bia na honhom na kire ne se honhom ban honhom ban nti o no ni family amu ya sa ni ma na hwan na twem pana se no ada na na guys na wo twa fa bi mo mu twani o de papa awu sa ya me pese me kosa o ya hiti ya nyase me ya hiti o mo say wa say me yanko ye de say de hia minim say nyame adom bosome ba akwakontu akwanche kronkron nyame ede mu ewie ye musa se we dia me family be minute 2 na fa boa ye ya yenye muslimifo no eba akom kyene no a na won hyehye ene sen wamu na anya bi no bi a oye bi a bibi nti wantumi anya anto aso mu biriki nso amno na be biriki ana ye ngura akom kyene kakra bi to na me chia Kumawo TV atiefo nyina efo nyinara ene all Muslims e wo Ghana na the whole world because Kumawo de anya ye net so no ba bia obiati ene the whole world all Muslims nyina me chia wo ana all Christians o mu nyina so me chia wo na kwanche no da bia me kase kwanche no anka wo hwa kwanche mre durukura na anka wo share mic kura wo betimi aye na me a meti hoyi ma me ase me ya kuratra obe kasa kwan ana eti fidie yesu a wo kasai aya wunu ya ketwa ana wo fase ana bia wunu ya tani because oba ka mamu a
je wan fom ofom a na wo bete se bakasi tani kwase ano enye enyu bia na papa aya na saa de na ya da bia na meka se hwe se wudram da bia fashe wutrim se de obeye ne beye ana fashe wutrim se ye bekasi a kyerɛw ento wode saa ne ma ne hye wutrim a bibia ni ho bibeye abeye dan eba haw kino de meka wate de na Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center ubeka na Malam Beni meno kase se Mike ya kase Malam wa Malam esta ko Kristo as evangelist Malam aye teacher ni Malam aye okyerɛkyerɛfo Malam oye sampakani Sheikh aye obi atese openi bia odimu oye kronkron ana difo na yime esta ko Kristo tse elder Imam aye sofo and to say Imam ya sofo ana Malam ya teacher dia ana teaching no ye wo mo difference o say menu ya ne mo bi wo ho a da bia na me ka say sebe denti ya commission Muhammad denti na friend na commission denti na commission fo mo ba ye nyina ya from sa commission fo chino we dia me how ana dia na me ka ni nyina akokosi ne say teacher no ye wo mo difference obi wo ho a wo kyerɛ nkwala Islamic school kwa no so no o ye teacher ni no no nru obi o kyerɛ nkwala mankranta nkasa okay odabi ono de wa ko Islamic school no ana wa ko university a gi degree and so many wo kasa wallahi do tena se ankasa edu ruputu sua Quran tworo ye no enye obi a wa wi university o kyerɛ nkwala Islamic school university na fe no odabi enye na fe because no say the Quran to na nim na nye translation ontimi obetimi abaha or your university ni ana ebia kumasi hanyina wa boni degree pa nso ye de netna se na de metna se say wo de ye ntro Quran anka so ontimi ntro gi English translating ontimi ntro ankasa nso ara kasa na wasua etese mesi wei mete Ghana na mesua mete twi na mentimi ntro twi kino de meka wati ase enti ya kase ebia anka wo hwa pa na anka Islamic school kra den because anka ebia de meka na say yewo tama na yen yesua Quran papa anya beteo yen no na ye kwasasa burodua aburodua na eja by this time you know ye je na te say bonfire bronya mu sa na ya bonfire aya omoso no eno na ye de sua de ebi ho abobo be to of something and sana e bit me da kura na ya nya ne bi so na sasa de na kofu and there eno eni ho en nan kasa Quran nan kasa na yesu yan kasa na era sisi Quran na start era because translation kwa et say sisi akoye ohye o ye Ghana ni a je wo kabrafo Ghana ni o ko do temu da ba bia ye bu atai kura no court wo ye se kabrafo internet ya se o minor krana ya yira yetimu mu pozo yetimu na ya yira ade na metemi kro we dia me how what did me kara odru Italy de je fo mo ko ya kana say Denmark o mo ka o mo de je kasa odru US obi o mo ka o mo kasa na yen na ade ntina me no wo kasa na ebia mbeko court na wa se me kwa kabrofo se me ntime nka brofo na gi enye obi obeka brofo a kire judge ade dia afum kwan we dia me hawo afum kwan na just yafum enti ya na enti debia no ama yenya kuro na yetemu no ye honto yen debia me kase se metitwi sesen mente se twini mente se otumfo o se tutu nana twi obeka no mentime nka enti na mad Ghana na amambo na yebu na duru ba bia yebu a na akwayira because yenye tie obi kasa enti me kasa no no ka yenye afa nso ye beka kira ase na ya feli enso se yenye kasa na dia se ye kira ase ye beti ase wu ana we dia emu da papa enti biri bia no yenye ba hyehyehye anka dia we ye pese ye ne sei enso be ya ye bekwa ko wie no na de na feli I was say failing. I didn't even fail. Because what catch them say, 10 no, me 10 na mi buafu. 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 10 no, me
anso kaya me so a metena ha kakra che ya metitwi kakra no wo kase me yetani anyoye enti me no kase Ghana ne kofa mini ase tani no de ba Ghana say ebi ya yesi tani international say yem pepe for tra na wakoto ba why ne beto we ha enti no ye woni ma ne bebre na wo ho a yenye ana ye ne ma ya ho kire ye okay because anka me no wo kase Islam fasting time ya duri ade na kramoni obunu nsa onye sala obu ya no ojai obunu nsa pa onye kra na about 12 onye kra na about 3 o'clock no obunu nsa wo so pe bibidi because asai na ade ntina me no wo kase kramoni ba wanya ne 15 years ko 18 years was starting bunu nsa no yes Islamic school nti ye try exams wako school mu ho ye kire no Quran no de wa he na wo de kire no en so obenya sankrofo no ba betena ha one de obeyi abrofo akase eni quotation akase ene de yesabe okosua ye ane ono wo tua na kura wasua wante ase anka de ma me na wo ka no mbala mu no ye wo mu difference na me kire mu no ye wo mala bi o ye teacher ni ye wo madam bi o ho me amesi ho masua amanya me de adoma kyade na kyeme a menim sei e bia sabi akwala we odwonso wakete so a wotie me fa aburo na me disi dare sense ya ka se jaso na me de good dare se mu na me chia ana yu ana toko na me chia na da na blacka na me senso kakra gumu a me so ne so ente me so ne so mbanya na tek okay wotie de me kire no eno na mbefa na mde atworo buto nti eno na wase me hwase kwan be na mbefa so nti me tworo wie na me horo a ye de makwala no no ono mu a ojo so kote no so se we opani kra na ojo so kata so na me yasa de na mawa obehu na se wada no eduru se bi ajonso no wada nko na eduru se ojonso no pese ka open o kote no emu be fem wote se bibia aka obema mu no na wasore enti wo be sore pe no na ka se jonso de wo na wasore akwa jonso wow kini what the measure no eno no de no na nya say yampaibo a wo be say bra me mo mpai ya ma na jonso ne nya de na de wa kire obi ofie no oye bisa ne jonso de oye bisa be ya dan enti so oba chia buru o chia buru no wi o chia enti na me ka say wo mutsen sam na ya me ka wa ha no ye won kramofo ne bebre wa ha me kofi a na wa fra me de me kan ya no e wa hefa o pese wo say ahefa sa na e wo enti me na me nkyerɛ wo so wo anim de na me na me nkyerɛ wo ada na meka won kasa yampa wo hwe ye na ha ne wo se wo tifie se wo anim de no ye na wo anim de na wo sa pese men san kire wo de me nim na na enti wo ko no makuro mu a wo ko prebrebo ho ayede ada na me meka e wo ba gena wo tifie e ka kire me se e bia juma na malam ya no malam adwuma de eni ho kwan se meka se bra na me muwa wo brana memua wono animdie na me wono wuni mana enti me ne wo kase wote wase wo Islamic teacher na nkwala na mo ba school mo ho adenti na won kase wo kofie to fie akwakere wo da bi asam na me bisawo sa animdie na wo ana wo so mo mra school ho na kire wo ana de me ka de me bo say your school fees o mo ba school mo ho na wo kire wo o metua na o muntua enti ana na ye problem no eno ena ye problem akwala ejonso okete so maame na ejonso okete so ente wode ne ko hospital amana ya pam no kwate na na sebi na se na so onjonso okete so bi mana eno ye bompa ye na mano o ko hospital be na wo be kwa je duro ne se me kwa je duro no ma no wajai eno eye problem ema Islam enso ne san krofo na mo ni dededede no ofirisire mo na waba kumase ha ende wa friend ho so ya malam ende ya boni din nso ofiri akono kroma ne fie kroma nya sala ofiri akodru gusire mu a okura akoko enom confirm na otwagu ade so enti dabia wo kumase ha mane nya yi ana bibi ne nkase ya kwagya na so aye meko aye meko nso wo hana no ntina dabia na mekase okọ malam D4 konfo ho no ka kira wo se emfa wani ntu nipa so no na so wo bodyguard de wo so hunu so wonante wadwen so onante wadwen so
bibia obiase yemfa ye ni ntonyame me ne wo kasa he papa nsam wo ho fasting yi kura abai anka ye nimu a fasting e hira wo mu papa e ho hira no fasting amaye maya fasting me ne wo kasa o chena ana ye metatiaf ana mewie okay enso me ne wo kasa yi no wallahi fasting amaye ye ho hira nko ma me yire wo me mana ma wo mo no enhira na nko ma mu enhira ne ye mian kasa media ase ebia mfaso obi a obi aye adwuma anya mfaso obi ato ho antisika potin na wo de ye adwuma no se mfaso no enya free won sapa no sisika ne hye okay anti fasting ya sisi ya mene wo kasa ya start kwanchi ya fasting se wo ye muslim na wo ye fasting ya awaso ma wani nda ho enya wadwe se fasting na me ye ntino me wie fasting no a me to so ko dimi nkwasi asam me wie fasting na me to so nkrofon ponchi a ye beto ma me anajo no me to so akwakoto papa na ne yirnie a wuguso wona na etwempana no enye wadwe se wo wie fasting na aguso akoso bribe a wukotua se yemma obi ehwo nkyere no enkoje ntwato so no enye wadwe se wo wie fasting na wasa to akoso because fasting ye won faso wona mun nyina sallah wo ye de wo ye nyina no ya me ne wo kasai sallah wo ye bibia wo ye bia no na akoye se sika kwate a wo de ye wo hye business faso no ana ye fasting no ene we ala no a ototo car batteries e wo race no so ho no e wo waye ke ho no na se fasting wa ye wie de e man ntoto akromfo no nkobo bidi mo me obi ani but so mo ni mo ho etu car battery na e be mo ko ton no di sa ho mo to akro de no yes omunyai sanya man no na wase de ya na ya me ya na se sanya man na wase islam fo no mo fro mo ho se o mo na ju mo ho de so mo ya malam fo no sanya ma we na wase o mo kire na nipa na hunu nya kom chini nwie ma won san won go kro no dabi because ena make say akwai me example na me ye no sika wodi kwa hye wadwuma sisi a me ne wo kasai ye nanti ye nyina afena ba be so ye de ya ye papa ya ye boni ya ye bibia no fasting yi kwa nyame abia kwa na to ho say sisi a fasting yi nhira ne de ete sanya wodi ama ente fasting na wa ye no adenti na wo be man ya betiti bibia firim na fasting ne faso ne besa se faso ne nya sane fa hunu sisi ka poten na hye Jesus ente sabana fasting wa ye yem faso no ha nhira no esapa ono se wan kasa no niema sala wo ye nyina faso amba so eno ayade to ho fasting ne nhira ne yade to ho wo sala wo ye nyina faso ne nyina ne de record to na fasting ne nhira no eda ho se wo hwe mu ate se ebia ya kana sai ebia timu dadru twina me ya te se no twina example ana sai na ka ebia timu dadru ya bu atan ya hwe sai ne manyira akofa wo fasting ne nhira no na ya beka bo ente se ya kabo mu ne no ano no apapa wafa timu ayadan adidi ente fasting ya de bia fasting dura adentina ya se ya nto ade do fasting ade ne wo kasai wallahi fasting duro obi betimi abo obi dua enya adwuma ya kase ebia nyamesom a entina ya me kase won se ye wo kristo ni bi wo ho a wo betimi ayadan wo konfo bi wo bekọ ne fie o se na bosom we ye kramoni konfo bi wo bekọ ne fie o se na bosom we ye kristo ni ente so na ka kire wo se na bosom we ye kristo ni a se ana o ye kramoni a fasting time ya duri na se na bosom no a me ne wo kase yi no na say na bosom na ya fasting a wo de obi ko ba na so ni ne bone a obedi wo de asam na mi bisa ya say o fasting o ye enti na ma ya na me ka say fasting no ti data mu no duru a hunhum a wo say mic tam we mu no edi wachi ama wo pemma a wo say sika to ade we wato sika ka won sa say no sata mu duru a hu sa hunhum na edi wachi nyina o mu nyina so ya fasting ti ya twe o mo ho point of correction me pemma
Tio, example na uma. Say example. Example. Some ya make no one must speak kasa na nya. Example na ma. Entire make kasa mo no. Ma twa na Jesus was say. For na example na. We yo berman ko ana dia say wo yere oba na wan pe na obeda wan. Oh but the case obi pe ma. Say tie wan pe oba na. Ye wo bi a ya kasa bi ya sabe wo ya hyewe ni ana metwi ni na enya. Ye wo bi a ya kasa wo ya hyewe ni. Ana oye berman dwamanfo. Na ope ma dia sebe gafra me ne wo kase sebe ya kase obi the whole world o sofo okra no ope ma yo David ma me kasa no ma na hu no to aso fast sofo ope ma de ote hona asore ma na kwache oba na debre no asam na me bi to aso fasting no jin na de me hawo enti me ne wo kasa yi no enti fasting no ya wose ikramoni bia hwe ni yiye papa menu kase nan kwase fo nkrofo mponche choba fo nkrofo mponche anadwi ade be che obeduro fresh na monko a koko bisa veterinary for na ya fra mo sai omo mo chaka mu ansa na ya ko bisa mo ya say wa ko hwe ma me no ahunu ma me no boa che Canada anadwo ba this time yehu aboa ne me be ko yi ama ne ye frew agia wo mani besai enti ye woniema ne bi onti ye kase malam no ama malam fo na mande no ye de malam fo ni nyina akokofra because ati se wo wi nkate na wakwa wi nkate bone baako asai nkate na wo wi ni nyina ayede ntia malam no ye wo bi a wasua ade anya mede adomacha de ama no eno nko ana ye wo bi a sebe wasua Quran na ampa wasua Quran na ampa onim Quran no nyame amfa adomacha de na ma na se onya adwuma te se de meye no enti ono obesore akwa jinro obekwa sabe kramoni eberima wokuma se hani me say ono onya wedding shakawa enso kawa na sha na nsa no ayagde kawa na sha na nsa aya wedding ring ya bisa no se kawa na sha na nsa no sa kawa no aya wedding ring ya na enso obetena ho ya wie fasting obekọ wi banku bi ni furu na watwe phone kawa na sha na nsa no nkyira me se kawa na sha na nsa no o war ne yere no na wato saka wano ahya ne yere no ono hye bi ana protection a protection nto ono woni se bronsa ma wia ono no woni se bronsa ma wia no ka wati mi boni ba ho ba ana ka bosoma yakuma kokko guso no de anka no so de ya hallelujah ana de be ka wati de be ka be ka wano mo jabe no oye na se metewasi ya fasting no se wo ye na wo ye ni yi na enema bi ana enkan na wo ye no we wadwen se saa enema no megyae a edi nhyira pa na ebrewo edi brewo papa nhyira pa edi nhyira pa na edi brewo ndi wafutuo ne se omo a ya fasting you know ye bia fasting na gusu ana koso papa na wo ye no kware na wudi ye ne obi e kramoni ogina kwan ho ma ya fasting enti ogina ho nkrofo nko gina ka asingi sikamra wo yare fasting na nka wanya kranka ho wonfaso wanya fasting na nka ho wonfaso mene wo kase kobrania ya fasting ebia wo ba ebia komasi hanzongo tunzongo ministers DCs atam ayi ammo ana nwa gallons akwakọ ma mene wo kase ohe wo anu afre wadi ama omo na ye zongo mpenimfo no so omo hu nkyire omu de meka wati ase omo ye zongo mpenimfo so omo hu ye den nkyire omu na ye di ade aba no wasa afa sa de no afre zongo peni we di ama no afre zongo peni we di ama no so man yen ko no wani awunim o passe ye di akyede we di abra wu zongo hene no wunim se maami we wallahi do pekura di kura ye den ona akogu ni dem o di akogu ni dem on yere na medi no mudi fasting na waya no papa mfaso bia nyim ende me ne wo kase fasting ye wo arab fo yi disika ye wo nkrofo o mo from ho so mo na wanim de o mo ya lagefo o mo na kosua de wo aye Saudi aba arab fo yi e de zakai momo aye zakat se o mo mfa mbra memanjan o mo nibi o mo ntimi ya fasting no o mo de agude am kra ton e de bi mo mponafo dini de wo beje se wo ya lage wo beje dini se wo kosua de wo Saudi na wallahi de wonji dia onni mo pe no nyankopon betima do no boni a kyere no wo onfa nche wo da
me na me ka kire wo secret no me na me ka kire wo anya se wakosua ade wo Saudi ntino en na kire se wakosua ade de wo pe na wo so wo ye de nyame apede ne man do you know what did me make Matthias here pa my family telephone number to your Unity FM for live ntino I shaker big shaker and DJ Wasti and I pages okay men so me was pages sports commander so Eastern region oh wow I ntino and Yara technician Baba Yara Yara ono so boy technician nto no so mekiana anyomre wa wotie Unity FM wotika mu wotie no Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ana me no wo kase me telephone number no aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 and last number near MTN so I 024 66 47 247 024 66 47 247 I Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center me work kwa atibie asikafo amantam no me telephone numbers no na me ya adwuma memeneda kwasieda edwoda ebenada okoda yawoda fiede na me nya adwuma na wo ya wotibie lake na wo beto me fie nkwa de awase me hwewo because nipa na wo homeda nyankopon ni homeda okay mese say nipa na wo homeda nyankopon ni homeda yes enti me ne wo kasa na obi o se me ya malam fasting time me nya adwuma aya adwuma papa na wo ya wo beka se fasting time wo nya because after when you say esum ne han nya pe because ontimi nko han mu za nko sumu enti obeka Joseph fasting time me nya adwuma enti wo so hu sa malam no ne gina bre obehu malam nkawa bansere me no kasa ya tetetete no adewa yare na ya tenana wow enti ya woni ma ne bebre enti ne no ama ye de nyina akwa obi o sebi o north ho na anya obi a na yesire mu ne o yasala ye wo roman fo ye wo pentecost fo ye wo se ye sa wotimam fo onye sala omo ne ma no aye bosonsom nko a sa nipa ne firi wo beduro safo ha obesua te se bi anso asinzongo ana mo sinzongo no wabesua ho no wabesua nkrambofo mo jo fo so ye na ho kramoni ento fo so ye na ho kramoni na ento no firi ko no krom no kokwaje bosum bi ba ana okwaje bosom na de ba na bosom na pompo yare na onsa no de besa pompo yare na ogisika pa onsa me ya mala ente mala na de obi ntime nka so obi nya mala dabda wo say mine wo kasa wo ya mala ma me the problem because ye no de wo ba ye no ana kire okay ana nyame se ye mu atan na me bebu obi atan na wo se ye ka no kware na ewo mu e kire ye ho okay because da bia me ne wo kase wo benya yankramofo ne bia ya se ai obi wu a ye nya na do a anso me ne wo kase aramfo yi de ado a de bre o omujidi on kwato nantwe ba ko nkomo obi no wako nantwe nnan no no wakoto nantwe ba ko asa de abre wu a wato nantwe a wo beku no no de abre wa ka ho na wa twa picture o de ko wallahi chemai se ya hwe ni ye enfa mo se ye yankramofo me na be ka tira mama nya 2 minutes na me ntwa me homra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center Kowati bi na mo wo nyima de be na odie Kowati bi na me wo o ka se Kowati bi na ye wa ase me no obi na wo ho ye ma adwuma okay you know what did they make na se Kowati bi na me wo dwuma di Mala Muhammad me di e wo ma so ye ho no e bi nie da bia me ba me wo yare bia me di ka bo so first e de yare e kire yare ekra yare bi ye hu e wo wiase se ne yare bia enti biri ya na me kase kra yare ye hu se no bia wabada because kra yare te no bi so area edidi na adwen ejiminu ya sa ne yare awie kwastel na adwen na nya normal
enti mene wo kasa yi obi bia twere yare wo ne so bia na malam se wo de kasa fa na bra ende bi wo ho a yare na ba na so no wasan ye to yare na maame ye to obi ni ho bi wo ho a anyu bia na to yare na ma mene wo kasa oba bi wo kwa kowo doctor bia na no aka tira na se wo beto moja menu no se mike mene wo ba hai woni me yare wo me ho wo se da be woni mala Muhammad o ko fam ya ba me ya tweme moja ga se no wo yire no moja be fa ya cheki HIV coronavirus ye ni manhia ye de be cheki se malam wo ayi ya kare sai twere yare na onibi na ye twem sa moja no edugu wo yire no mo wo yire no banya twere yare na onya like obinya bi ento onya bi na obi na to aman enti bibia na me kase se wo ko hospital na ba na se doctor ka to so hia sika ahia moja se wo beton ntuma mpo mame ene Ghana for me sremo because am moja na de ya ja botra ya dan aye hwehwemu ebi okra wutimi ko hospital na kase halabo na ya dan asai fa ko ba bi foforo enti wo kodru ya wo ye hia moja no na ye cheke se onne moja na ya pe no ebi okra HIV kronya botra pro hwehemu mbo yeah bro na dia blew enso adenti na moja na yeton no adufudie enti o se madam betwe na me ma o meleka baako ebe ye dia yare na beko me wo pressure wo pa be gimi me moja o benya pressure me si we me wo diabetes ma ba hospital ye check moja na ya check diabetes na e wo me ho kino e bia diabetes no kra fe na eba HIV no kra na afe na e wo moja no ma moa na eba obinya HIV how many months and say you so HIV eche ejina ni immune system kra so the immune system is strong be che pa yes enti ye kwatwe sa moja na de mawa obinya HIV na wi na de na Ghana for ye nka no kwan nkire ya ho enti malam ye ka kire o se ye twere yare ana wo so malam sebra e wo nipa na so e bia se be wo no so mpo no ya sa ne yare so still na adwen no aye mre kwatwe no e moyie malam se fa ne bra nipa na bodam kura ma wo se wa bodam na wo gidia inshallah malam se wo dia fa na bra menhia wo force se chinchina bra wo gidie na wo betu anamo no wo ba ya bompa se malam enyankopɔ mesraw malam yi wo na ma metem nanka de o TV ye ho anebu afu me ye no bisa na se anko tie mi ana anko ntie na so da bia na me ka se de bre bi be ye program bia na papa bi ka se me se wo no kwasea wo fie na da bi odi watam a ensore mfa na nya ho wo de gina ho ebi ho baba be di watam ma wo weak point na wa ye wo college so obaka kansam no ana ko tena so dwene ho atum asem yeah thank you no kure pa wo se me yana mesesa mesesa so that moment ho no so na wo afu enti na mama e ka kira wo se ye Ghana for na eduru ba bia wase ye man wo ye di ye language ne ye den e ye adwuma enti sa basa na wo ko yuso brofo akasiye kwa ye niema bi afa wiye ne ba de na beba ya se niema nkoyi enti mala Muhammad e ka kire wo a wo fie tie mi ayadam enipa na wo ho tibi ya krakrakra ebi wo ho so a me ne wo kasei ofi moja ewo mu a ebi wo ho a ya se ne ma me fi moja na ewuye ne papa fi moja na ewuye ne malam se nkasa wo de afa na bra mala Muhammad so se ya se ya budua ne nan nyina honhon ne furu ahon malam si inshallah wo de fasani panabra kwa ya bodua no obo anso na odi nsamfo na ya bondua papa ana me kira wo say sabi wunim na wo ya de chawo ana biribia anso so da bia me kase obi nu mansa na nkwasi asamonko ana wano mansa no so enso no na nkwasi asamonko gini wate bi wo e bia nkwasi asam odi ya me bonu dua no ye bre koduru ba bia ya ho kiri bia okomunta Jamaica what acquire the answer so because e bia wo say my minister bia ka kira wo say o pese o de wo ye dan e ko abrochire o de wo passport ni wo bibia ba be kira wo so the way ko US na o ne ma wo ne ma la me kasa no me pese wo ne kasa wo foko no e no pe na me de wako kini what did them say America no pese o de wo ko ye ntino ama me ne wo kasa wo sore wa didi matam ana meboa wodidi matam wiye ye woko ebia nipa no so amfa wanko wadadaw nto duwa kwahia ahyam wadwe nana Andrew sa level no ente wo no wo be pache wa na wo nu ho na wo kokoto asore dan mu mpo
na nyankopon hu mo a oteme de wo ho kyaw okay nti obi a boni dua ya ana busuani bi dua malam se nkasa ana bi so wo ho so a bi a me ne wo kase obi na akwaja ade aba fie ho okwaja ade na ba ye no nde enna asane busuani ekunkun am edi busuani nya edi omunya malam se bra bibi etasi se busuani ma busuafo na ntia yes ebi wo ho so a abayo bi obenyi ma me ne baba ne baba pani ne bodam ewo mu ade to so me hasa bodam ne na so so no bodam malam se fa ne bra obi wa wo akwala ne nante wadi 15 years on nante on kasa malam se fa ne bra malam se ebi wo a ode obetimi aka na se da anado obetimi abia na no aka na se malam se nkasa fa ne bra se no anka ye hospital ago fa no nkoji ma na ntimi ko ka ai offer ade na da na ma me nkwa na waka malam se fa ne bra ebi ojo so wakata so ebi o se malam me kokobo no etimi piesa age okọ private ajo de nse miamia na wuram malam se fa ne bra obi o se malam akoma no e pase eye me yesa malam o be kase ye de sekan ene ye pai malam se nkasa bra ebi so se malam he miti half yi ejo me sa malam he oba onyo hemba anka wo ba kan mamu ampa oba ya kaso hemba ana ko mu twa muti and then next ni oji sika bebre teacher ni oji sika bebre and you ka ba so chere me so nya sika nkonko ye ni ti ana ni ti ni dwano malam se fa na bra obi ya banya djuma entu wa fa ha mu san yare san ko si so ko person still oni abodo malam se fa na bra adjuma wuwom aya banya djuma enso me ne wo kase kobreni aya na adwen so bu odi wani wadjuma mo ho malam se kase ya kom shani muhammad ye dina ni sanadi ya di wani no nyankopon yi ni firi mo yesu anabi yisa ye dina ni esene sana wo se ye di wani wadjuma mo no nyankopon so yire ya dan efiri mo ene wo se wo hu okay enti malam e ka kire wo se bra obi o timi sto daye no bi da yeah spiritual marriage obi o onni no kunu nate sade na wona so no ontimi ye dai en kan kire no kunu enti na mo eno nti no ama no kunu ye djuma bia enye ye o se me wari wo wie ye ne ma bia me ye bia enye ye aya be manaka anya so aya bo apayo wo ba no se wo spiritual marriage na apayo mo ka no kware kire wo kunu se nya san so malam se tu ana mo na bra aya dentia se wo kan kire wo kunu ahunhuma ware na wo so no se ma ke bia wo yere ananka wo yere spiritual marriage wo no so sisi aya e ba fete wo ne ma etugo because spirit ni hunu ne say se ne ma koyiye ma me na ana ne ma koyiye ma wa ma me ne bo wa mane a obenya sika ade ade ono no hunjuma agu ono na oba na ware no enti wo be ma no obebo ne ma fete sika ka wansa sisi aya se mai e bia wo kwaje store bia ka ne ma odi kogun nso me no odi sika ne be kopem ma anya wo life oba no o spiritual marriage sana wo do ba no wo gine di no spiritual marriage na be chimo oba no o ye mbere masamu abonten da bia no confusion yes mana ma say mame anya sa na nyame bo because wo ware inti dia wo sa na wo kunu ditimi di no kware man a wo hunu mutirimo fan say adwuma wo kunu kopema wo mpo wo na adwuma pani na twempana mame eyema asa wo ye muslim ana eyema asa wo ye christian ana so na adwuma pani twempana ya enyo no malam se bra bibi na ajeje wo malam se bra ende wo ne oba ene berima anyi awon kwala num ende de o se mempa ware no papa enkase oba no wa bobre wanti no wo malam se dabe ade asai ana eye ne yi obi ekofa de eye papa de enya no hwan ne be kofa me do kase kwa ankran kwa yesaya enti aban ya de ye no be kaso yansan ko yi kwa na fa ba bi foforo ade asai ne eye ne yi enti papa me ka kire oba na oye boa wodia a wona ono wote anka nkwala na dachi be si ne yi no ye ti wono oba na ntem se ebe ya wono wo eno oba na be ye dai ebrabo no nkwala ne be sai okay madam so mo wani nda ho oba bi wo ho oni be ma wo 5 bema nkwala 5 no obia ne papa oba ne dia hye ne tirimu se memma num yi nyina anye wona na twempana wona na ware
onye mo 9 months owo ye ama kwala ne nyiye denti na woka so onye o san kwala be na enti kwala num yi nyina yi obia na papa nti woka so chance wo ba na nkasa na yana dabi ye wo bribia o ba ka mu a ye frɛ ne se ehia se wo yo ba awaso wonya mmerima ha wo ye berima waso wonya mana se wo yo berima na woni mana bema betima ware 10 mba 10 ni nyina ware ne begu se wo yo ba so na woni mmerima ha me ne wo ka se oba no minister ebepe no obia bepe no nso ni nyina enkwese hwe obetimi awo nkwala oni webewo ne ma nkwese hwe na keso oni hwa oba bia oni mmerima hwa bia no promise and fail nko a oni bema no wosika omma no ode bekọ abanti akwacha na mpana ne so ode kwacha na oba ne te onim se ne ho nya fe nso hu ni se bema no kunu di na chi no ho ofese ne no adentina saban oba no owo mmerima hwa te o so oba bia nya bie enya mmerima hwa bia nso nya bie na obi anya ne so ne de yes ana oba bi o ho na ho fe o so bia no ho fe pa ba oba bi okodi adan so da bia na me ko bie na wo kan se no wo su already ase eno mbusa no se de no ho fesiti pa no for so many years enya de se wo no ba bia ase ne pe so ne ho fe pa oba no ho fe no abusu anya agro ne ho fe pa wakan na mu bi anyi ni free se oba kama mfie be du nu nwotwe de na ba bia anse wo pe ensa na ifide fie nti ese bibia won ka papa enye kire de nti se wo hawo no bi sa na na wo kan wa se bi sa wo ha awaso wo ba okay enti wo ye berima waso nya manya ana man ni bi o ho sa no na nya for girls de ti dabi wo say ye wo ba ni bi o ho a o wo hwa no be se Mike wallahi so ba wo hwa on fam so ye wo sofo ma me wo betuma ka so wo pen ne san so de anyu dabi say bi wo ka so wo pen na wo so pen na me ye hwa na so o dabi so bi be ka so oba no wo yere na ho ofe o betuma ka so ba we do on sha fata wo ante ono na sha fata anya nse mu no gbadadam ana me de mu hwa pa ana chi ne ana na obi tumi ka so ba we ye on sha fata anya nkwacha asem no ka jira no kure ono wonye sase ne yankobo on sha fata wa nya be say ye wode ya na wa ware no ano enti ne so wa oba ebi abayo bi owo hia me mala me so betimi ahuno se me pe no no de na mala Muhammad kura so pe me na matena se na masu agumenya yankobo so senti aye no kware me nim de aka me abawo yi me hu na makope no oguma ni mase yankobo me srew yi me free sa hawo me na yi free oba we de won so a me hu no kope no ana obi be hu na pe no me na oguma ni mase me nim berima kro be ba be gu na ni mase ma sa nipa no egu na ni mase asene enti yankobo me srew bua me e mo bi kope oba yi na onkofa abonten enko kansam enti sa atam yankobo nkasa timi ti je ohwe atwe no eti ohwe no efri wo so enti oba ne be nante oya popular wa twina nim onam fekere enso sara no te ho na dan kakra so me no kasa oda na nan fofo da mala numbers review numbers no e bia no obi tikai mu Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center am wo kwa atibie asikafo amantam wo fia wo TV ne so no me numbers ni nyina na go TV ne so no numbers ne ya 4 ana wo ho no ana wo ko Facebook na wo search Mala Muhammad ana atibie malam ana email ne so ye atibie@yahoo.com website na www.malamuhammad.com ana ebia oko Unity FM na wo search ebia Muhammad Broadcaster ana ebia Facebook na wo search Muhammad Broadcaster la ana obenya bibia information ni nyina enso wo ho na jeme telephone numbers aya 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 me numbers na me boy mamo no saji etel tigo no aya 027 88 43 237 027 88
43 43 237 237 and I last number na MTN BM 024 024 66 66 47 47 247 247 024 024 66 66 47 47 247 247 numbers ni nyina support WhatsApp and our friend so a obanyame me wo Eastern region onkoko people so atibie ana me wo ana say my na ya na me ka asam bi yen twa ye ho enyi abwa kontrato yen twa ye ho mra okay mat ye ba ye best to aso si animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asorema akon asante mamu a akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amwo ben eya kristofo ene nkrambofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so ojo obensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia e Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern region eho ena Mala mo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa no ne kronkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ene yensia ebena da bia 7 to 9 pm e wo Kumawood TV ne afa live e wo Unity FM e wo Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao si animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebinum be from ho se me yo o ma asofo nso no mo nya ma asorema akon asante mamu a akonfo ne yedo do wasen nso bone ekoso no amwo ben eya kristofo ene nkrambofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam sebra enti difo no nim to de yesu no de motia ba fie difo mu obekọ puppet so ojo obensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwuru ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia e Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu ena osuko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern region eho ena Mala mo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 sene so se malam onye sikaduro onye double money pocket no dry azafo no mo yesa ade no ne kronkron original and Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center ene yensia ebena da bia 7 to 9 pm e wo Kumawood TV ne afa live e wo Unity FM e wo Kumawood TV eya tie bi na entumi emwa piao Ogo so ehwe ewiase ene sunsun nsabidwadie
the brother 7 to 9 p.m. na ya repeat at the amount nyame ya adumu a memenda 8:30 to 10:30 na repeat at the amount shane so pa na efro nu akashiro nu ase ewiase ne sunsun so dwumadi e koso kuma TV no ene Unity 87.7 FM no onyame adum e kama pa right papa obi the message bi aba na mama hwe na menkenkan emfa emma obi message a ode aba wakase ono no de ase onu so oni hwa ko man de sika pa sana maka na ai wo so oni ni se ono no o hwe ni bi man de sika na mum na sa ma no so beku wo mo oh da onku bia onku bia wo hu se ehwa no se wonni hwa emfa mo so wo commercial bonte ha obeto hankachifu saa na mba na ji sika na di ai ebi ni timi bresa anya yizi oba han dan ya mo ba no obekọ na be ma foforo da ho ase enye ma no so a se ehwa na omu nie wonni hwa oba timi tinin fifire a be ma ni obebo be ma na saa wo kwato ka na obekọ no na o de kire no nyonko oba ka ni twi oba na wonni mere ma malam se kasa bra oba bi o se awo na ye ne problem malam wa chia wadro be na onyeye obetima ya wadro no nanso problem ba ko ni da bia meka se wo fa vote na obie ni ti no na wonum nso ni nyina wie na wodi ni ti ni bua so a nsuo no wode fa he na wode agum o kata so de entime ne wo kasa oba bi wo ho a na wode na aye den oni be ma hia pa na nsuo ni nyina san babak ento no obeye na adwen se okwaji awadro ana wa wode na aye den ente no wo ba ente wo yo ba na wa ya wadro se nye ya fa won sabati ase na fa hye wase no ekoka wa wode no hu se ye den pa malam se wa wie bra number 3 oba bi ohwe bia na awo ho aye den de ama wa ya duru a enkwa wo so wonye da biu so de nsatia we e de hye na se na so ekoka na wode no hu se eye den pa eno nti na ama na wo because enye mre because eye mre ha odo abana fi odo na bawia wo gya mu pa na agum ebubie egum na asasiri entimi ne wo kasai emu ya den pa entimi mie entimi mie no woni be man da nso ni nyina san babak ente no wonam say maame kwatwa ma awadro maame ya ma awadro ayi Mustafa ma awadro obegya awadro ne sa emfa kusiaga enti enna me kase ono awadro no wo onim de ewo ho enti malam se wo ba no aya sabra ana ebi so wo ho so awo nan kasa no ana emba malam se bra ebi o wa wo baako owo wie ye no awo ne mabie atiko ebi o anya sa atiko malam se wo de bra because be man bi o ho a ono ba bra eduru ba bi no ono ba wo hwe akwala no nti wo hwe akwala no ama ba na bra hwe akwala na makwala na konya 16 years and then the obete ne se ma ke ko ware no wa woro no to no ho no de ne to atwefom se sampa se me ne se Mike ana wu Yakubu ana Adamu na se wantimi amoa ande do ko ware na wa hwe ankwala de se wo se Mike amehwe na chi amehwe na ba ya wo de awo onwo da oba na dome ho enti me no ka se Mike obeye biara awo ma enti wo be ka kire wo yire mmom sai me de ma wo baako awo ma no de akwahye oba no no oba na nam enti so oba ne gya no kra ko ware be ma foforo encha na wanyama wo enti wo be hu ne so oba na ware be ma na wo ma ogya be ma no ko ware ye pe na wanya wo enti sa be ma na wo ware no no me ne di na chinti wo oba no pa ko abonten na wo ne be ma nda sesai wo se wo nyama wo de be hyehye mai no me ne so wo huntini e wo nyam enti malam se aya sabra oba bi wo ho so onu ne be ma na atena enne obehu se Mike no o se malam kura nya obia me ne won no so nyam odi adura ko yinyensen no na makase me oyinyensen ne wie ni na wache malam mempe obie na makase me se ye no kwara se me ne wo bre nyensen me na me nyem se nyensen na se ye de fa na se wo ya ana ebia wo ebia Latifa se nyensen se wa na wode aduro ko kan na wa na ko yinyensen ye dia awo de awo wo nwo da eno wa dom na onno me ne ode ajo nti wa dom no ba na ba ya wo ma malam sebra ebi wo ho yo ba yesi gini ana wo no so gini te se bia yesi spirit na wo no so nti be ma bia be se obe ware na ompene
obetimi aya obema beware na ompene malam se fa ne bra oye berima saa de no so wono so a malam se fa ne bra na maka kire wo adwuma na ye no obeka se na wo malam wo ka na kwan be na wo fa so ye adwuma kwan ya malam Muhammad fa so ye adwuma ne mene wo kasai obi wo ho a de bia me kase hwe nyankopo abodie bia no ewo obia ne sa na nyame abo no komishafo mo ba sa ase so no omo ye baako 1444 enti se 1444 no dia na chese Yesu toso anabi Isa toso 1443 ya komishene ne last prophet ono be toso 1444 ono ya last prophet e bi ma bi enti se sanet ye dia komishafo nko 1444 yi no nyankopon de obia edibia amano because sabe asante region hana mewo nana otumfo osetutu ontimi nkase oje kronti hene aka na hene ho amana yeye ontimi nkase oje chame hene aka ne hene ho amana yeye ontimi nkase oje rempe hene odesia hene nkoso hene jase hene aka ne hene ho amana yeye because obia ne position adentina enokra ewo obia ne position na yanka say vice president Mahmoud Bawumia yanka so no ya president na yanka so ya vice eto betima kire ya president na Akufo-Addo say o ya vice ana obia ne position enti na bribia ya na mekasa adwuma na ye no sabe ayi obi wo ho a mese ya wabubu agu ho bra na memwa o say bra o ba kwan menso ya komishene Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ya tu na duro ya dia ye eno say story na wa me twa no short onum abule wo ne fie ya di statue okotu mu onum wie ya no obubugu ho 6 man nyankopon soma angel Gabriel ya fa na malaika Jibril ono ene ba ye e ba ka kire na suafo na se ya hwe nso no mfrim ana ekohu statue no me twa no short a kire wo tam ne nti ayekoyi statue no ti ekoyi statue no ana ye ho se dadoa wo ho ana ye dan kwa be na ye fa so ye hu yi ye no ana o se dadoa ne ye ntu enti ye so dadoa ne ye tu ana ye komhye ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam no wakam aje ana man yankopon hu se ye wo no okom no ana yankopon de kulawuz blaben nas ene kulawuz blaben falake de bai enti kulawuz blaben nas kulawuz blaben falake ne ye kanya na wa ye toto no de atare eba bia ye tu dadoa ye ne ya no no de aka na adwo enti mene wo kasai no saba nende obia torumumu mpofiri musisi na me wo ho a kula uzu blaben na so no kula uzu blaben falaka no me kai sisi na me ye toto miansa na gidie wo me na me de mesaka na koma obesa asore obeka de obeka ansa na wawu anso ma me kwa ya saade no ai malamu abin nso ade wo koram ono a onimu anim de no onimu ana ntosi wa ne furu ya de nema firi araba bread no wa jedi Saudi abre na wajedi nto na motika kasiem timbala twini what the make wa musa na ba malam ko ana me malam Muhammad de opia malam de ayobia ana me ne wo kasayin so ana sabe obia no wo ya akwala na wonya 18 years ai ma me njan oba fa o ma me de wachi mesese oba fa o ma me de wachi oba fa o papa de wachi ananya opani bia wanyini na fa ne de wachi ya dan abra eze bia wo dwonso kata so ntino wo sare ya mala oba mepamo udi 18 years e ko 20 years malam say wono ye da ho ana dabra me wa me jo bi da ho ibu surface obu ana nipa bi adwene mu ka no dabra me jo bi nte ho me ba kwa uman mu se me bia for line sa wo be hu 27 years ni our eastern region kwa wo atibie 15 December etwa mu na menya 27 years e wo kwa uman mu 15 December eba 2021 na manya 28 years e wo kwa uman mu nso inshallah enti malam Muhammad e ka kira wo say abi so wo ho nso so a o se malam ya insan ya osaye otwino nkursa odwine ho wa wo panie wa kwatanga so officer ko wo panie bia still ne ho ne saya na esai malam sebra e no so no mbagina Noah di mu Noah ana ye frɛ ne no ho Noah ana ye ne san ama nkrofo jaja nan e ko ja o nan gu mu a ana nyankopɔ mo punishment e de osaye ye o mo ho ombo sa ati o mo ja nan ne de sraye am o mo ho ye dan eto o mo
entina me try na wa hu na say e bia adwuma na malam oyɛ no obeka enti malam adwuma na meyɛ no yedi ehwɛ na yɛ adwuma no mene wo kasa yi no obi say na malam ha ade entina wo si yɛ bo obi dua omra ɛno so wo ba yɛyɛ wo bi a yɛ frɛ no anabi Iliaso anabi Iliaso jama no na mo frɛ no Elijah ko Elijah ana Elijah ono wiase nsuo nyinaa ono ana hwɛ so wiase nsuo nyinaa nyame na de tumi ne hyɛ ne nsa entina na ma ayi nsotobrɛ ɔka sɛ bosom miɛnsa sɛ bosom nsia ɔma nsuo ntɔ ampa antɔ chino wo tie de meka na se antɔ enti mana meka kyerɛ wo sei enti wo ba inshallah mesra fri anabi Iliaso dimu ya bodu ya sɛ ɛbɛkɔ mene wo kasai no obi so sɛ malam me nipa na wayira yeso kwafo mu wayira ana malam wakɔ watɔ yakɔ yɛse nkrofo bi na aku no memma wo nkoku no mfa ne shahadar a ya frɛ ne Enoch wiase nwuram bush bia kuma se bush bia da ho nyina no ya hadar a mo frɛ ne Enoch de ya ona hweso ente mene wo kasai hadar ana anabi Iliaso omo fiso mo basa so mo guso wo ho besi ne omo wuye nso omo ya spread ajibre bia dura omo kwahia ho afe baako dakrope wo mo kwaya salawia na hadar na anabi Iliaso no ma chie omo nsam ya chie omo nsam se ya na omo sa hwete ginesi ya biem ana omo besa hia mene wo kasa besa menu akramoni ne so oni mana na bisa ne wasa anabi Iliaso no kwa me na ofa so eda na spread because mraso ya na nke ye ba begene kra nyankopon se ne time aso ya megene kra ana osu nto osu no na nyankopon bisa na sei be kire wo se mi adenti na osu oso no anya bibia anti na ma no osu se na ono ginya bi de tonton nyame no ono pai ba bewu na nkrofo tonton nyame ono ntumi tonton nyame no ene na ha no ene ma ne ra ho a osu nyankopon se de owo na media chew ano de owo na free no amana dana spread hadare so am free jama Enoch ono so the same thing enti omo no omo wo ho besi ne omo wuye enti mene wo kasai woni mo bra san krofo no omo de ko aginana de woni me say ye salawa amaka wiya ebia 2 days ana de che na yen yaye de woni mu ano no brebe no moshia unim mene wo kasai no obekọ obi njan wo so Muhammad dimu me de beboa wo emwa sa nipa no okọ Kristo ni difo bebre mu wo Ghana ha se difo pa etie me na Kristo ni pa etie mia ha se Mike wallahi ene me nyankopo amesom ene azumi ameye ha mene wo kasai mumu kura na se mu Bible mu nim se Yesu ye mienu enti Yesu ne ye mienu no me bisa wa ga sei se okwa kramoni nkyɛn no ka kyerɛ se Muhammad di mu na oboa wa ehunu Muhammad ben wa ba Muhammad ayi mala Muhammad di mu ana se Mike di mu wontimi mbɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ohunu se enya na kware wa mfa the explosion yes enti me ne wo ka sei wa ko di fo nkyɛn mba bebre a mo hweme so meka me wie na ma bie phone lines de ye nkwasi asama meka na emfa mfere wo de ka wa dwenkyere me na ese do otwa asa no onim se na chiachia na nipa sabi ompe futuo no ohunu de ohu emfa wo se na mete enti me ne wo kasa yi me nua ba me papa wo tie mi wa ko Kristo ni wa ko difo so ofiri nyame oso no Jesus Christ di obati Jesus Christ Nazareth ana makana say Jesus Christ of Nazareth na me ne wo kasai wo ko duru sa nipa ne nche obebɔ mpa ya mawa o si Yesu di mu awo Yesu di mu o peba Yesu di mu mpa chew bebria Kristofo bisa me hwa say aye Yesu ben di mu na obɔ Yesu wanti ma mo Yesu Kristo di mu wanfa Kristo no anka wanfa Yesu Kristo di na anka ho a anya Yesu na mo gini di no ti mi twam wo Yesu di mu no de Yesu ben di mu na wo twa mi twam wo Yesu Kristo di mu okay
we dia me hawo me twam Yesu Kristo di mu Yesu Kristo oye tiase komishani de me twam woni di mu Yesu di mu de Yesu ben a wonim se Yesu nso no mo yamienu Yesu de wahidi na yebo we dia me hawo Kristo no soso a Yesu Kristo di mu wallahi wa sori a wo ko sofo ko sori baba Yesu di mu ya sori firi ho onya sofo baba o treni be no koy wo sofo e ba Yesu di mu sori firi ho ko he papa de me kan se wo be kan no kwa no ye be yaw na nya ho na me hwere emfa wo se me ho kire me emfa wo se me yo hiani emfa wo se na me nkehye mfata hwe mimpo den ana nyame aye enti emfa ho me ka no kwar na kire wo sofo pa o ji Yesu Kristo ni o ti ho a wonyi Yesu Kristo ni ya won kwa heaven enti se wo ka se Muhammad di mu a aye Muhammad bendi na wo bo me di de Muhammad Alhaji ni de Muhammad we Muhammad bendi na wo bo because when yaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa ye nim se nyame Muhammad mala Muhammad ana nyame Muhammad ana wodi matam enso me ne wo ka so bia ko di fo nchen di fo di Yesu di mu me bi sa sofo etie mi a me sere mo ye se nim de a me man ni bintiamo ne yira e betima basa mala Muhammad manim de ne so na ko mo frenchro ma adwen kakra me ne wo ka say the whole world asori wo akramofo wo obia sententan chechiro obi pa ayebone mebwa ententan obi nam tentan chechefa yese bayfo ye na masori bompa ye twam wo Yesu di mu ye ne say me bi se wa hwese so ene ayi meba yegusun so kura twam ena me kire meba ententan no nyamutra ya asekurata atwa kwan yi na main road thank you main road atenga jan yes asekurata twam trotro twam yes awu twam na ententan chewa onya bayfo anya baye enti na me ka kira wonne no enti da bia sa quotation we me repeat ya mo manan hame amo Hosea 4 verse 6 o san nim dia me man ni bintiamo ne yira enti sisi mpase me kire sei enti mo pase mo kire me sei anim dia ni nyina ayen kristofo ne nkramofo no ade ya yira na hwe sure na ayi ya kana sei sure do no ta ne yedi ne sei sure no ta ayi anya po ayi sure no otai ayi your friend is saying oh din yi kra mi so na waka so David David won David no ota na koduru pepo ayi yaka na saying mi ira free pepo no pepo ne din de ayi pepo ne din no me pese aja me kira wo se Christopher de me kana eno wo ayi so ayi yaka na saying 21 verse aye jama 23 will be second Samuel ana me de me hu sana me ka no fin mu no aya na aya den kakra ma me woti bra ye so no tai aye ota no koduru buda bepo no so a owura mu no nyankopon mantentan ye dan ekova no tieni yo nyankopon mantentan ye dan ekova no so pe David akunu no David na me ka so pe David akunu no ota no okodro bepo no na me yira free bepo ni din aduram o se aduram bepo no obi a wotie me bia on check ho hwe okay odano a odano ko wura mu no bisa wese nyankopon mantentan hata no ankuno esevu no mene wo kasai no me ba obra ko wura abutan no nyankopon mantentan no akokata akatan no akata oduru ho no unsa antentan ho nko ade a nipa nhye ho enti ya dan so antimi anya David no ankuno tieni yo Bible asam na me ka kire wo no jemi kai kura no nkrofo akenkan no nimana jemi kai no afi na bade sam obiebie wa fra malam de o kana ya mpa because wa hu se wo Bible mo wa hu no de anya ya nkwasi asam ya komisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam bra ya tan so so gidigiro dwan ko wura bodan mo no nyankopon so mantentan hata so okay
ɛno nti aye koduru hɔ yɛ ho sententan ata so yɛ se daabi obia ni hɔ anka tentan na tete yɛ ma ne wura mu ɔnya ne nkwa enti the whole world ɛte sɛ me ne wo yɛ adwuma wɔ kuma wo TV wotie me mala Muhammad sɛ me wo sika me nya ni sika wo sɛ wo sika wo ni sika wo sɛ na ban ni mo na obi oyɛ teacher ni ɔyɛ nurse wotie ɔyɛ nurse ni ɔyɛ aban adwuma bia na aban ni mo no ɔyɛ sum lion kra aban ni mo no wo aban ni mo I didn't think I make a buying because I buy into our car. But I would hear me. I buy here the entry our car until one of I buy Nemo. And to be a on the mountain time to Chernano. Sandy Pan moment and Yamin was Raya dying. And one or so, or one who buys there by a baby bonny behind your dying. Chino, Antono, and Tedru Bia whom Bonnie be a passage become one and Nimono. Then Uncle Palmer certain time at Cherno. More share where Mala Muhammad Spiritual and Herbal Center Oko ATB Escafo Mantem. Or how say a year a war and a wire day, Sikasem and a wire with Masam and Coso. We will come to you, none of them for Pa, and I said, Obusu and Ipa, and I was uncle war. Good account to near a few. And I say, if you win a court case, our rear and one sem a Juma and our year, Ukiani, Ukuno, and said that and so, baby a yare, a chair. Dam yare biano malam sebra na ontimi embo so how bia da so biano oba obebo na quotation malam aka wansem no First Samuel chapter 22 First Samuel 22 enti o hemna we gidi ni a bi ho was David ekowura abotan mu na so epa na kunu no onyame e ma ntentan ebekata ho enti so oduru ho no so hunu se ntentan kata hade a enya ade se David oshaha sanso na wama yesa ko okokora nso mu a ebi nso no eto konsoni Muhammad enti na opasa o kaje se ententan ye dan ententan no eye obi bia ententan kire ye bo ho pa na me ka se wonnim na ukobɔ ho mpa ye na wanya ho mpa bɔ no ebeda na no me ya wo so obi bia ni ho ebe ye me na me ka kire wo because eno eye nhyira me ne wo kase so bia ententan kire no na wo si wo ententan kire wo na wo ba na metimi nya abotre bɔ ho mpa ya na mawa ha wa hwe ye obetima dane D4 prekope ana ebia wo de wo be ye no obi abedwe no ho ba ntiase mentiase de meka wati ase ye wu ye nyina no na ye kwa so ko ba papa me bane de mrem bi abram ye wu ye nyina no ye kwa sore dem ko bɔ mpa ye gu so kora bɔ bi se wu se ka bi twam nyina na mu twam nipa me nsa na ho kwa ntenta na tekere wo nta na kwa kire kwa na ase wo wa kwa na so ofere obi ehun asa wo de ofia banfo no dɔso ene abo ho mpa ya de na ne wo ba ka kire se sa ntenta na kwa protection yes yes because sa ntenta no aye protection enti se wonim na wo ko malam oni animudie ana difo ni animudie ana oye bayifo ana malam bi bible ya de bible na brawo thank you kuma would for her papa mijimudi say bible na ha First Samuel 22 we ne de aso se we etwi ho na David free ho koi na odwane ko Adunam bodan mu na ne nuanom ne naja fie nyina tai no ayadamu osane ko ne nchen ho na won ho akire won ne won wadeda aka no bacho o fo na amamra ya mo yare de ana be say ay so enti sa niema we no mo no won say Kristo ni wa kan ya duru ho onim say titi wa kan no mpa ye be no Kristo ni bebo ene de ekoto David no ya kan say na ebra no ota na ekoto David no kwan ben ana nyame fa so yi ni free mu enti Kristo ni na kan ntonim enti ade we no enti se wo bo ho mpa ya hwan din be na waso wontime mfa so de wudi usu David enti that time no wontime mfa Yesu din entententan free obi so enti no chire mu yo na za ententan no o ka so afide enye blessing no protection no ayenshira enti wono nyame atese na meka se wo ye adwuma okuma wo TV wo ye adwuma wa hayi se be ye nyina ye Ghana fo na enam se wo nya abaye adwuma nti abaye nimo enti wo na me no ka ye nyina aso nyame na obi asantentan na cover no ho no
nyame ani wasa nipa no so how be a pase to ne biya no anaba bi okodro nipa be 100 na etwom na honhom bi betwom a no ma tentan no afa na so sɛ be ya honhom ne betwom a ɛho enka no enti abasa na ye wo sampa ebo no wo hɔ enti ne me ne wo kasei he saa sɛm ya mekan abɛyɛ diama kristofo ne nkramofo because ye dia hye ye tirim enti ho no na ma Hosea 4:6 ɛka sɛ animdia me man ni bintiamo ne yira ene na ma sa word no me pa ho no use no sa me nyina so ni bio usi David die no nyame e ma ntentan no ko ba so se de be ya so ehu se wo hye ho ene otwa mu ana ye komhye ni Muhammad nso no ye ta ne gidigidi kwa kokunu no otumirika ko wura abodan no mo die bia nka ma bi na eba wo so e wo ba bi waduru no yes ena nyame ayo ma de ma ne ba na me ma ntentan no kata wo ye wo na mpa ebo wo ho betena se na me sra sa mpa ebo no e de mawa ententan na nkyekere wo biem na edane nhyira wo so tata mo no bibia wo ebe bia ma wo te se na pipe bia ya dan abia nso na mo nti obi antentan ta kyekere no no ona ne nyame ase se nyankopon na ebo no ba enti wo ba ena me ka se wo ama ena ma se ya kasa ntinenta abayifo na afaso ana honhom mo ne nipa bone fo na afaso hu ne se obi antentan kyekere ne bia no e na brabo na esai da na ye mo na nsai na preko ana twin what the major no enti se obi se ye de mabusia agija mabusia nya papa busia me firi mu nya aya hiafo ntomo no ho bode se ono fo so abema busia na di yiye o de se busia na nya ntote ho enti saa de awo hira na nya me de ma o te se blog kura na atamfo no so be sai no se nya me de ama ntentan ne ba ye no ano na ono de ahye se ya bayifo aburonsanfo hanso mato me ha ye mato me ha ma ye se enti no ana sai o mo enti sankasofo e pa nyim saa de we onko gena asore dem nka se metim wo Yesu di mu aden ayeboni onim enti malam he papa enti adwuma na ye no anya se me sore ya keke me se me ya adwuma insight we ne fast na 30 days na ma insight we ya aden sa insight we de obia nim ana me se the whole world omunim nyame na ma o se ana omunim nsoso a omunim no ndoso oninim a ode bo ho mpa ye na de ma no ho ene na busua no madi ye na wote ho ente mene wo kasa eduru ba bia nipa kuma no ana ya omudi ye nipa kuma ana ya omudi ye ente mene wo kasa ntentan akekere wo ye de sa asai enso sikani na ntentan akekere no wato na japade ne nyina na Mama yana chiro, mama ni bia bi chiro. Ana na bi chiro. Enti me no ye won paebo no wo ho. Enti me se wo antentan chiro enka. Wo de ka se Malam Muhammad yankokon atibi. Wo de bra Eastern region ko atibi. Inshallah. Ahon na wo be hu no se asama Malam we ka no. O wona nyina so wo. Ye ba en fa se mra. Na da bia me ka se Heba doctors ye o ma gi radio TV. Ane hwan wo kwa heba doctor bi ho na wo frɛ no o so ba fa 10 million bra o ya trofo heba o ya trofo onye no kwarefo o ye difo wo ba o se fa se bra o ya trofo na se sabi wo yare na wunduru hospital doctor be ye de hu ka obebo obi se ya osa na obeba no e bia na no osa na kura doctor timi ka chance wo kwa didi tentam osa no entimi mu o ma waduro na de na we heba doctor no because ono nim say entro an odidiw oni bibia ode be yente wo ba ya eyemiti nto sorry ya etiyare do na wasesa gu ho e bia wonan na wo fenti ye na ma wuti wo ya no wo jisika na kwa na wajadi wo sa kwa numa duro no kwasa kwanya yare enti se wo ka asam no a aya na nipa hu no na say akwa we de o ha dwen tani kwasia tani aboa ampa me wo ya dan a mene wo dadlumba aya o se anka de wo pe no ananka menso me pa ka nyina afranto makro ananka kwa sikafi e wo bola so a anka ho na kwa sese bi me bi sa ho na kwa sese sikafi no enso se e bi amalam ya kwasia no nyame so nti kwasia no ana wo follow no a na me ba ya me ka se wo te se kwasia wo ne kwasia tifie na da bi odi watamu a nyabotre di na nwen waso ebeduru baabi no
kwasia no obedi watam ababo weak point so ama hu no say ma menye se be ya kwasia no hu no say ade a meye ni na se kwasia ya wona wodi bufuo ma betena ha na wodi bufuo na wadum TV na obeye dan ahu no say so ene aye yaka na say David ade you worry di atwam wonim de wo right abusia uguso ehwe ewiase ede susum sabjumadi ye de bro brother 7 to 9 na you repeat the amount memenda bia no 8:30 to 10:30 na you repeat the amount shene so sa efa emaye na we no minim de mi bia phone la na tum sesi a mi bia tumu ano na me bala ba memo romance na mi bia tumu no sa David dia ya kan 1 Samuel chapter 22 what kind pa usafo so kind dey preach dey akyerew honhom no unya ntiase no sen ade enti na Nyankopɔn ma ntentan no ekɔkyekyere David egi ni free mu ma so ehun se David se hɔ ankoku no na wotwa mu na won so ade enti na ntentan kyekyere wa wo de honhu ne se nyame saa na mala pɛtɔ kyerew honhu se nyame na ebia ɔha obi ba na wo ma ntentan kyekyere se de be ya honhom no ana watamfo no ehunu wo na wo betwa mu ibia homa na tumu a yeni nkomo enti na me pese me dia dia baako won se yasa wo bibi wo ho a yenye Islam ata se ebia me ne wo kasei wako ware kramoni wa ware kramoni no ana ebia fa na se ebia wa ware kramoni a wo si hoyi ebia wo yere asware a otenase a wase besemla osware a wase besemla okoda wase besemla me kire besemla asende akwa bi na aware ne yere na ne yere som nyame pa akwa ne nyame som ndim enti bibia ne yere beye bia ose besemla bibia obeye bia ose besemla enti akwa ne plan e say obayi ha no enti ono no de ono no papa no na plan e say obayi ha no enti odi asam be hye no na wagya no na watimi akoware oba onka besemla no enti wo ho afa de papa yi ekofa no goal etese mensa yi ano ochoro ho make ho ano de kyekyere ntoma gum de ma na yere se ne yere mfa nkosie na biribi obehia bia no menya kase mehia me gold na akofa ba me nti fakoto ba bia mehia pa na obehia ma de ayadan ama me nti odi ma na yere no na yere na eje no ose besemla oba na koye odi gold na ekwohye mpaase ose besemla nti wo ho adakoro de papa isore anopa ana okoyi gold no ofsore anwumre ekoyi gold no firi mpanase oyi gold no firi mpanase no ana okototwene pum mesesen okototwene pum enti oda ya de achi ya se na ni age wo hune se gold ni ni hote braso so ba na owo so oja no enti osore ye ana odisika ama na yere se ende de obeye dan obedi fufuo no pe fresh fish ade ayankwan enti oba no enko to fresh fish mbeye duane ma no enti odisika ma oba no se besemela oba no ko dwaso koduru dwaso anwumre no koduru anwumre no na nam nyina asa akwaka fish ba akopɛ na oba no se wo ke mekuno owe nam pa wo de fish na ntwetwa mepe mu ade asa because omo po mia meduru fie a metwetwa nam no oba no je fish no eba fie ode tu ode se kan betwa o se besemela nto twa ya pe no ana se kan ne ko si gold no so si gold no so no fa gold no ahyɛnso de yɛn so se me kuno gold no awankasa ana ode kyekere aye ntomagum ana o sa de kokoto de shampa na se besemela nto ode hye ho se besemela nto ye aduane diwie ya be ma ya dware so nim se fidie na to ana o ka kyere na yere se maame ko fa me gold no bre me oba no koye wan kotumpo ahwe mpana so de nsa wura mo se besemela ana o faaye nto fa gold no bre na papa no sane ye o sane ye pe no hu gold no say yes ampa ende wo besemela no mesom o se say besemela no mesom because gold ye mian kasa ana me de gold ye dan ekotu pumu eba ne say na gold ne sapia ha o se nam na me kwa akoto no fresh fish na me koto ye na say na nyame nso adom otu gold no to punu no fish na fa mene ye ente sa fish na so na da very day ne so mu koyi wonsuo mu ho
ama that very day so moto na man saya no so na ekoka lasa na yere kotoye enti mene wo kasa no sa wo ye Islam besemela no emba wo rem free mane ye wadi hia ichi na mesese o ka no so na de brabo kronkron ka ho ena me ka no biri bia sa de no so wo wa no me wo believe say brabo kronkron na beba mene wo kasa yi no sabe ye fasting ya sala obiti ha o ya sala o yese mene wo kasa me ba na me start bismillah rahman na me start ka bi we o ba ye vempa ye bia wabo ya me ka kira wo ye Islam ya wo bibi wo ye mu a ya wo bibi a ya ka la ilaha illa allah dentina kramoni bia be wu a ya srase ye pase ombie na no enka la ilaha illa allah data mo no kramoni be wu a yankofa buta mreno yankofa sujada mreno ayade nti otimika la ilaha illa allah no wu a ya wo believe say we dia heaven ya ne dia enti mene wo kasa no Moses Abraham anabi Isa Yesu ane komisheni Muhammad nyina no nyame o mo besom ye la ilaha illa allah Jesus Christ yes la ilaha illa allah no mo nyina besom ye enti mene wo kasa problem kakra wo hona eno me kasa me ko amene me sa Christopher ba ha wo kakra emre nti na de ma me ka no wo se yanya no bra na ye komisheni Muhammad nkwaje sala nnum ye mbaye no na nyame a na nkrofo so Moses ne mo hwan ne mo no Noah ne mo no hunum nyina no aye la ilaha illa allah ena na ye nya wo sware na wotimi ka la ilaha illa allah waso nyame ena na Faro anka ye hu ne se Faro aye bransam menti na me na wo kasai sai ya sana tiya dia ya komisheni Muhammad na la ilaha illa allah na ye so man sana ko je sallan num ye baye etimi bisa se Yesu ko je Kristo so mo baye no anda mo ye Kristo fo no na Moses no no mo som nyame ben nyame na no mo som na din ben na no mo bo nyame na bi nyame sesen mo som nyame se kwa ben na no mo fa so som nyame because enna me kirawo Moses ya kana sen Abraham bra ya wo no to bo som fie na kura no obenya gidie se wo so som nyame kura mpo no o ka kire o ade asa no hu no nsoroma o sa ha me nyame ninie ade be kina nsoroma yira osrane ne pieye o se ha we me nyame ninie ade be kina nsoroma osrane ne ko awie pia o se me nyame ninie ade be sana awie na koto o se da be me nyankopɔ me srawo emma me meye yira ba okay me pese wo kire me kwan a me fa so asomo ana nyankopɔ soma angel Gabriel malaika Jibril ka kire ne se o sori a onka la ilaha illa allah o kan wa somo nyame tienio o kasa asam na wa somo nyame ente bribia me na wo kasa yi no wo ye kramoni anya wo sori wo de wo ma ebo fom no ja konkonsa ja konkonsa ja ya nibre ja nya atwom jasmin komenya wo ye malam a wo ye malam aju apobon kwa na wo ye wadwe se wo bebo meno kasa wo ye imam ye de animdia ma wo sori age degree ana degree kura ye kasa obi sori degree ye tro mema anya te se obi sori se mako ebia Konfanoche university university mako ebetimi tu yesika keke ne ya atwra ma no nam a me ya malam yes me be say title ena me ka no na waje okran che me bo obi ama ya da media ma me mani so e mane hawo ento kwaje sa ne ma media ma bo degree wako bo degree wa Saudi me ka atwra so degree a wakobo no yesi bebo apo yesi bebo apo yesika ni pre me ne wo kasa minimo bia owo degree pa ha obenu kaso ye imam pa na ye kwa akoto ade na ye akoto no ye nipa no ton a obema na ade na kakra mene wo kasa yi ye kwete na ase ya ye ho adwuma mo yankrata no walla salebo no nsia e mo no bo no be no nkono na ewie imam mu awa ntima anya sala sika ni brinti percentage the upper jinti ayire free na chas na me he nti ye wie na me ka oh imam na me he wo nti me ene wo
why pan ye imam anything ye mpama samu anya se me kan samu ha kristo fo ye didi matam no sanso na kramofo di matamu ya se de ntina me ka sansam no enti wo ye kramoni na wo jimi a me ma wo se wo jimi well me be na malam wo se ententan no blessing in disguise. Yes, ententan ye wo hom paibo inshira me bo hom paibo na ma so agi David ebi so agi ye komishene Muhammad sallallahu alaihi wasallam o jennifer natanfo nzam inti ye hom fasting oh we ya fasting we ya nakwa ade David no o ye fasting ansa na opie abusia ebi ahoma no ntum yedi nkomo bebre ebi ana ko pese ko malam so ho or the numbers no air to my telephone number Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me wo kwawu atibie asikafo amantam no me monje me telephone numbers no ay 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 last number near MTI 024 66 47 247 024 66 47 247 I am Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center me work kwa atibie no my telephone numbers they here o ware samuni jija fasting iya ya wuram mese me no wokasei oba ne ba ne be mana jano amanne ana be mana ja hye ne oye fasting ne ra ho susa fasting ne kura sai na se sa nipa na ba na se Malam buana na ware ne gina na Malam ya buran samana imam kura no he imam kramoni ka kira wose buran samun nyuma nyina ba wieye meboa sofo ka kira wose buran samun sanu nyuma nyina ba wieye konfo ware ne yere 50 years ne ware ne nguye sofo akwagina hira wale so nduru 3 months ware na gu sofo no ya buran sam imam akwahira ware so 3 months ware na gu ayo ya buran sam Malam se bayan kira wa kwan no o hawda ya bone stroke me wo brabo ne nkoye Malam wo nko adwuma bia wo bekomu bia no wo nko ade adwuma bia wo endema se wo adwuma na yenyi wade wo se adwuma nugu obi nipa wo adwuma mu se yenyi na di aja adwuma nugu yenyi na dia aja adwuma nugu wo ono nko a onko pension da ono nko adwuma wo ye bia na e wona end Malam se nkasa okwo nso nyadram Malam se bra sisi ya go da adwuma na de me kase me de to ho because Ghana ye bompa ye say galamshe for no ye be ye mu afiri illegal ones no omu mfiri mu na wo nkrata ni me so be ye adwuma ni yie o pese me mu o na nje sika se tam Malam se bra because gold no wo benya ana wo ye business man wo ye adwuma bia nye ye eka problems wasase ye jafri wonsam ana adwuma na wo ye no adwuma na nkoye Malam se bra because they make an say sabi ye commission Muhammad onye businessman onye sikani yes onye businessman onye sikani Moses so the same thing Abraham so the same thing enti Malam se bra na yemfa garu na kwan so emuaw na nye sika se dam ono na Nyankopon di wiase nyina sika ma no oye sikani the whole world nyina akomishefo ni nyinara and obia obasa se so nyina garu na ana nyame di sika ma no so ono pe na nye sikani nti say dey say ye bompa ye nkotu no ujina quotation me gina so na ya wo yes ana animdia na so no obi wo ho a wase me ko mesua nwoma menim me yesa menyim eno so wo ba me gina lukuma no so okay Malam bia ho mana tum abusia ma ntwa Malam so amuntimi free bia ho mana tum numbers na go screen so no o ba me sre o ma TV lo ne nko form na eti ho wo phone no hello good evening bia bia free Brahma Sikuma Odobe Brakwa Yentio and they are what they are bra. Okay. Ayabra, why?
also to me as soon as I know obi tare no ana me se ombra no na wiem se hia na se obra ana me se ombra tu akokora ana me se wo de ombra why right abusia bia homa na tum 0202 668461 0202 668461 0202 668462 numbers na go screen no bia homa na tum betumi afre enkomo ayadie ntenta ho enkomo na ade ni na no hello, good evening. Good evening. Good evening, I'm free. The pastor is the Shadrach, the first people. Free. Shadrach. Cape Coast. Cape Coast, Shadrach, ain't you? The pastor. Okay, a good dinner. I forget that. A black is over the zero. What I do here. I have it. You want to be mango. But obi amango no you feel she obi sweet the mango obi and you feel she you know and you know it's a big tank of over there in the new and I go to get just a bit of the one okay right Yanasi hello good evening good evening I'll show you free therefore, the Bible of the law. Look at the big candle and look at the training. You see, the idea of a the order of people to the Bible. Can you get the idea for? Every day, the enemy, the lobby, the come on, the coffee is a very. Okay. All right. Yanasi, also bet me abem, Ubiano, and Nadjin. Hello, good evening. Oh, Jinaso, my John Ray. Hello. Good evening, about free. Openi, Frincolane, Chahona, Casa, and Tonkai. Yanto kai sisubi o mai okay hello good evening also aba mo no utie ho o TV no so matu fo say Obama TV no nkofom munyine free so be say Obama TV no nkofom na tie ho o phone no nti Obama na utie ho o TV no so a my feed wa ha hello good evening. Good evening. Good evening. Good evening. I'll show you free. Hello. Yetio Kasa. I'm beginning to become when I become, you know, I'm going to be my so big, my boy. But in the big masha. Okay. I don't know. Okay. You are Malabi. Hello. Good evening. Good evening, boss. Good evening. I'll show you free opening. The man come and make it to the boss. Every time you do, I before now. The daddy a good guess into me. After, Mr. Doctor Sono, you need to look at the possibility. Now, which is what time, or catches of our software. And then I will have a talk with them to the mobile. Now, we do that and cheaper. The woman that put the good watch and say, they are the chapel, how do you school up where you are? You don't have to send out phone. To be a lot of money to give them the game. Okay. The kids are teacher and try to be good about the picture. Yana say Ohineba, Yana say Yanfuachi. Mauti Velo and Coffee until good evening. Near I'll show you free. But I felt fine, that's a few miles on feet. Yet you free, I'm in feet. The someone said, was away, it's some idea. The use of the guys will be treated for which we have there. Okay, we'll be a shop on a good. Okay, Malan Zebra, Ubasa, Malabusa, if you will be also now what to sopunum, Nanam, a man for about a moment for the and the Malam over 2 for. Hello, good evening. Hello, good evening.
Udi be ahwe free. Ma TV no nko fam ne yenti o why? Ana atwe ho free TV no. Kasa yeti o daroma. Okay. What's the Saka? Okay. Hello, good evening. Asante Achim Konongo Yetio. Sir Mike. Okay. Sir Mike. Me person ka me kyerɛ wo sɛ gyina so de aya me srɛ ne sɛ bibisa no wo de obetimi aka ofrɛ me off air Okay. na bibisa Madam say o de no wo bɔ wudin akyerɛ baabi a wo frefri wasan akyerɛ sɛ wo ba wo na wo ebia wase ne kro o tie TV no Okay. aya mo yesa na mo be create problem ama mo ho Madam say nsɛm na me ka na o de no ho adwen de aka frɛ me ankasa me frɛ no the number no na one obedi ho enkomo na ebi wa obodi ni kwa na wa ate wa ate kwa say na say ne ba open the power to understand say o de ne go baby. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, be free. Abani yate wonka ma yentio. Ba ta munyi ni free so ma. Hello, good evening. Udi na ba hwe free. Yetio. Ebacha Obama o TV no enko form. Mo peke ame no ni volume no wasura munyi ni face on fama me. Hello, good evening. Dia bi ahwe Yetio. Okay. Sara Friday ni so we are from Malam the number no. Malam number na edi kan boss we be san boss na wa fresh so. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Hello, good evening. Hello. Abani yatonka dey be free. Na ayi fa no wo ya say ye bo bibi wona chi. Abani ma joy. Afre for the doson inti o ba na wama o de na kofom bare yemfa currency na pa enya ho inti minyim answers my questions na afi no wo ha obi apesa papa eboa na utumi ehwema ho no the numbers no na sisi ya dey two screen so no the numbers ni na ye 9 Tigo Vodafone MTN 0246647247 ni na betumi afre na afi wele papa edi enkomo na wako na watumi aboa hyene so se wo se o ba on twa ma safa wanga na bra fa tu ga na bra ne mo no o de bra na o ba aboa ho na bra unyame nam no so betumi ajo obi wo so kwara na wo suban wo se wo shop no ase ubia ye nto ade no ye mfa ne enema meton no wo so wo pam ade ebi kwa na mpam ni ye ebi so kwara na o sore a o de aya agro die ma na de betena shop ho senya sanko ade a wo papa pepisa nyina obisa no nyina no hu se eye wo haw na wo ho be ya ma wo afutuo nso de be ma wo onye usika bia no asa akoye na ade asumde atimi aba ukun na ebo wa wo bebusa akwa afuku fa so ade wo ye okunu ndi se wa wonyo ne mayi a na otufu oba bi wo hokra no sisi ya womba ne pina omo tete mmerima na nya agro oba bi wo ho owo fi obetete ne kunu saa yakofra busuafo no ebeka ntimo hwe a se Mike ntimo hwe a metimi ayasa sankrofo no omo o se o medi bibia che o se Mike no wa so mu obeduru fie no
sa member no ma no mesre wo ya sa ase wo chen Lucifer kro yi Yesu ma ya mezeze Lucifer kro yi Yesu ma ya me pa chaw o yo ba ma wo kuna ninje ana wo ye beri man so mesrew obemme biara wo betimi ama na dwo wo yere beda na wa bompa ye se nyankopon mama kuna adwuma nkoso no nyankopon se o ma wo nhira na epie free form te se sana abula bi so bie mu ai wutimi o ai se wutimi ma oba wo yira wa war na tena se bompa ye ma wallahi mai woni mu ngwas wo beje mu da na mene wo kasai obi ye imam o ye sofo o ye malam mene wo kaso on ne yire tadem o mon kaso so mo ai te se ai praise be ni o se ai ana obi ne kuna akon ana sofo ma mene sore se e ko siesie o mantam na ade ache oba na ekwa akoda sofo ma mene ase odru ya o se praise him o ma mene ne sofo na ku gidigidi wa mua e to se sofo ma mene chie o se ya nia Jino what is it? Yeah. Ono ya go for that. What is the mechanism? It's the Mr. Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center. There be a mekase ko Malam D4 no bi betena TV so was a bramene wo tonchia and fasa ni pananka. Enche ni ho. Nyame na ho besere no. Ma me fancy na de kuma wood for TV no. Ma wia time no anyasa Malam Muhammad ase dia o se dia wan ya ma wonu ya na wan ya ma me. Ente mitimi hunu se enkoyi ta me ne ya boro so ensa se mesai o makoma ente mechia unity FM atiefo enu kuma wudu fa ma me fata mba no ntu Badika de sala enkoma hajia me yire de ene da Badika de sala aja me wala fo me ntonka me se wonu nyina na egu aja me ntonka Badika de sala aswa se nyina me se ne mu no ya me se o hwe kuma se awo be se me wo ayi kwawon me ne wusi kuma se ha se be doje what did I make enti Malam Muhammad me chia wala fo nyina me yere me se ne mo no me yere ya wala ni enti me chia wala fo ni nyina e chia madwuma ya fo e chia akanfo nyina ene otumfo se titum peni na nanmo ahemfo nyina asofo nyina praise be Pentecost Obia na we ya one man church na wundi no kwara na so binja praise be mra one man church ena so ye praise be or assembly the Pentecost ono so ni no kwara ni no kwara ya won ka ho because me ka kira we praise be ya di no kwara we ye Pentecost di no kwara we ye Cremonia di no kwara nya so we de wa mama na bofom ebi okro mu kofa atin aba no mkremofo no o sheda kofa atin aba de tijam o de tijam no de akana mama obaka so ye Cremoni nso kwase bia ansa na atie for mon fancha Malam Muhammad Spiritual and Herbal Center monje me telephone number 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 and 027 88 43 237 027 88 43 237 dia kan nyina go screen na so me tia obi bia na mano na me de kasa ye yeso do chasa na onim se na chiachia de me ka ye wa ankoyi ama no fa cheme na me nipa te se wa ekoyi ma won so a ye mompa ye na enso ntongu so na embepie enye nhira nsuo kuma wo TV adwuma ye fo nyina me mo obi bi ose kronkron ose ma urade ose hwe nyame adwuma na wo de aya nkoso ose yi wan ya ma wo nuante wan ya ma me ose praise him ose hallelujah ose happy sabbath ose happy day na maka assalamu alaikum na waje so wa alaikum salam rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh bye bye Badika de sala emo bia nyame ya adumu a ya wada presentia ya crowd animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo mo asofo nso no mo nya ma asorema akon asante memu a akonfo ne yedo wasen nso boni ekoso no amro ben eya kristofo ene nkrambofo enti ye nya me so na nya nkwase anya me na yeso obi oho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko malam se bra enti difo no nimto de yesu no de moti abafie difo mu obekọ puppet so jo owensa difo mu awi tramadol masa piao so ho adwiriw
ene danta de bibo ano Mala Muhammad Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia e Kumawood TV na yenya mbre enwura sunsumu ena suko na ohaw eda oso no Mala mohwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na wohwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra Mala Muhammad Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena Malam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247